Acknowledged Commissioner ke Asian Football Confederation Umindu Dorji ber Abhishek Yadav jongka All India Football Federation Hindin kasi kila let Jurip ya ka Jawaharlal Nehru Stadium kebetulan Hapulu Shillong hadian baka jela kalayo ke jing terwa ban pelong ya artli ke Jingïalehkai barri ha kani kenong ba ti kumta labu ban pelong shwa ke Jingïalehkai parlok hapadeng ke India persha ke Maldives haka khat khandai terik lani ka arpo terik ulber but hadian on penbut sada ke Jingïalehkai jong ka A.F.C qualifier round hapadeng ke India persha ke Bangladesh haka arpusan terik ulber ti kumta ha kani ke jing Jurip lalap ya kattu ka ni ke jing duna bakentup ke jing sniu jong plang ha ka Bynta ka basyap pedeng jong Ramadan ka jing jrong uding kul bat ka jaka krek ke Jingïalehkai kila sakiru ke jing bembiang ka madan kilan med ka badona skul ba nehu na kaliang udorji ula kentu ke sorkar jela bat ya ke Meghalaya Football Association bakinshim kia halor kite ke jing duna nang ba kanom kita ya kite ke Jingïalehkai Jinglap manin yak jing Jurip ki hotel ni sukumen sibuan ba ki long satisfied bat ka ini ki hotel de kumbang sutu bengi mi sutu ba dak liang junguru ulong satisfied yak quality ka ba kemaran jugi kadon tere kata pada i ngin sa tip ayu ka report unai sebuah ka A.F.C de kiti ki long ki ba lawan matagas ni